chibai ule wen hi November ni sang hele somni pani nilai ni nia mu mau township longjia bue tlanga in kana a sipai somriat pakhatan thi thu hianin bulhan tan taila Kachin State mu mau township longjia bue tlanga military council sipai tele KIA le PDF tangrual te October ni somni pakuan baina a military council sipai somria le pakhatan thi thu KIA newsin khetet media shil longjia bue tlanga chhomek firfiak sipai da chu KIA le PDF tangrual te nen anin kap na salheya firfiak sipai lam hin thina satawangin ral thuam le an reson phur tam takan lak sak thu KIA tenan soya firfiak sipai thi le hliaman tama wangin jet fighter an bomna sa a ral thuam lian an ka chiam wangin nu pakhata hliama ui chou samriat pakhatan thi tinan soi tua chumi pakhat poin ui chou thi le hliaman tama wangin air strike som chuan ka pa tun thlengin longjia bue tlang an lak thailo wangin mu mo khopuya jet fighter le ral thuam lianin an la bei sela mu mo khopui khanan venga bomatla ka wangin nu pakhata hliam tina soi October ni somni pahnia tangkhan mu mo township in kana chuwa wangin military council LIB zalile somthum pasari ten ral thuam lian le jet fighter in lungjia buam tlangan ka brenga KIA le PDF tangrual ten beile tin firfiak sipai somni item lawan thile bok ti sia tani miai lamakal sipai motor baina a sipai somnian thi tanin tai region thawe lamatanga miai lampan sipai motor som pathum in zui chu October ni somni pariat chohnulamdar thumber khan jungle gopra polin min thain khwa le pawat kong kho in kara bominan lo baya sipai somni item lawan thi thu sia tani chung bai tok sipai motor in zui chu zandar somvela setoya khobula bom thunzom manga bai tok le in motor pahni chia sipai thi le hliam ombel za te ro sia tala ne lo chumi son chu jungle kopra pol le bugaung phiwa operation pol tangrol te malak na ni Matayau police station baina a police som pakhatan thi Mandalay region Ngyang U township Matayau khuwa police station chu tuachung PDF polin October ni somthum zan khanan lu chila police officer telin som pakhatan thi thu sia tani Matayau khuwa Chang U township sub township police station number 2 baina chuan tuachung PDF 10 silai paruk le pistol pakhatan khom thu sia tania tuachung mi pakhat chuan nimin tlai darli vela thil thlenga nia arin kap tona police station officer HOA deputy colonel chief le constable sergeant tebaka mecha police pakhat telin an vain mi som pakhatan thi ti na soya ral thuam GT silai pali AK pahni le puakruk pistol pakhatan khom thu sia tani chuin kana chuan Minchian district battalion thumna division hina mi ten telbaka 7 defense force MGN Black Tiger te Minchian district battalion khatna te 27 revolution force te pagan ogri force tele nathwachi PDF polten tela miang township praima khuwa Minchian district battalion thumna te kem sipai tenan baya wanga anthung rulna ni thu Minchian district battalion thumna tenan soi police station bani nu loka ngatayo khuwa police force tam takin khochung lu chuana mun sang sanga dang chatin an check oluk hle thu sia tani kambalu lamani khochung in kana sipai somthuman thia PDF pathuman thibok sagan region kambalua October ni somni pahnia tanga ni somthum thleng ni khochung in kana kanbalu laipui battalion sang rokle paruka sipai tele piuso thi pol mi somthuman thia PDF lampo mi pathuman thi thu chunhla le kambalu rol rala chipol tenan soi firfiak sipai tele piuso thi pol te hian kanbalu township chimlama October ni somni pahnia tang khan operation an nei tana kanbalu UG le alliance force tenan beirona nikochung len mine le drone bom thla kan beina military council lam somthum thi in PDF lama po mi pathuman thia drone pani ka chiat wangan hlo thu sia tani firfiak sipai teral thuam lian ka wangin khosom paria ta tol chung mi singni le sanga tanga singthum in karvelin anin le lawan chu asana chuti lai chuan firfiak sipai te hian khotin lu chuakin mi puitero suman ruk saka inan halbok firfiak sipai te hala wangin ngian in khuwa chena in som pakhat ngiaw pian yuama chena in pariat le in le chi khuwa chena in zale somthum pani avain chena in zale somnga pakhata kangrala te ta khuwa le ingataung khobul tham te po an hal chia ti sia tani October ni somni poko chun dar khat le min somnga khan tin paung chin le ngian zele khuwa piuso thi polten
sian tat khua bong somsari vel ruk sakin min kong kholaman kaya min kong khua ar le vokte tal sakin an ei boka bike pahin hal bok tin october ni somthum khan firfiak sipaite pele khua force zavel le me de khua force somnga vel an lut le ti sia tani ta je township mahamiai ngopui dep parai khokiang operation nei firfiak sipaite len mai na beina a mi som panga item na wan thi sagai region ta je township mahamiai ngopui dep nget pit lang sula om parai khokiang a haral thuam pham kim ne na operation nei firfiak sipai force somni vel ta chu october ni somthum chahmadar som pakhat vel khan ta je pdf tele soibu district battalion rukna ten len mai tum hinan baya ral thuam lenan ka boka wangin firfiak sipai som panga vel an thi ti ria tani pdf ral mathong kal tenan soidan chuan ngat pit lang sula len mai pathumin kan baya ui chau tam takan thi anthi sen po luang na sa ral thuam lenin kan ka boka afu chiang khop mai sipai thi ta ruang chon phur chuaka chuta chuan thi sen le ti sathem tam taka om machine gun silain tong pong ka chiam na kaini lam chu kan vain kan him anni lam chu mi so panga vel an thi ti in ta je pdf tenan soi firfiak sipai force zani vel ta chu parei khuan luta firfiak sipai dang force zale somli vel te po yomong taw khuan kula wangin a chevel khuwa parei khuwa yomong taw khuwa in khuwa wancho khuwa kauchi khuwa sainan khuwa khang tong khuwa paka khuwa khawya khuwa mounted khuwa tong hong khuwa le senche khu khomi pui sang sari vel antlan chelom ti ria tani chuba ka piuso thi pol mi paruk ta chuan na private car po kan bulu township moto khuwa le ka yu kho in kara ta je base suebu district battalion som parukna trf 10 october ni somthum pakhat tuk dar ko vel khan len mai ni nan beya chu kar chu che som nuaya piuso thi pol bi pani in hliam na tak tuarin kan balu dam do inan phur thu trf 10 he na tanga sia tani kambalu suebu mungyuale minkin township ate firfiak sipai somhnian thi sagai region kambalu township chetin khobula pauna nge khuwa tanga pauna chi kholampan poisa khon tura chuak military council sipai tele piuso thi pol te chu october ni somthum pakhat duk da sari le mi somli panga khan down ya za urban gorilla force 10 len mai ni dan baya piuso thi pol mount ele sipai corporal pakhatin liam na takan tuara tin sagai region suebu township ko khuwa in kul firfiak sipai te po pdf 10 ral thuam lian 40 mm le 60 mm in an kapa military council lib pariata police officer telin mi pariat an thia october ni somni pariat jing dar khat le mi som panga khan duty tura chuak sipai tele piuso thi pol te po len mai na bai ni in mi pahnian thi ti ria tani nela sichia suebu pdf tenan soidan chuan ko khuwa ui chau pariat an thi lib pariata ui chau lian police officer le ui chau te pakhat telin mi pariat an thi tinan soya firfiak sipai baitu pdf te hi suebu district battalion ngana division nina te nela sachia suebu pdf te suebu township pdf battalion rukna te sbdf khatna te ghost rider special force burma tele tapengyo gorilla force ten ni tin sagai region mungyo khopui ta sivenga tan in thar sakna chunga le police station a october ni somthum khan pdf 10 ral thuam lian ka bluta military council lammi pangan thia chu baina chu 1 star lpdf te future star lpdf te god of snake te 1000 of silver star lpdf te sunye gorilla force te east mungyo lpdf tele black rose urban gorilla force 10 ni thu 1 star pdf 10 thu chuan siam tin sagai region minkin township te matau piuso thi pol te khuwa inkul sipai le piuso thi pol te chu november ni khatuk dar nga vel khan student revolution force srf battalion khadna le battalion lina tang dun tenan ka arona minit somthum velan ka hnuwa firfiak sipai lammi pangan thia ral thuam carbine m2 silai pathuman khom ti ria tani ktv hlim hlopchen police pakua ka hluman ni mandalay region nganzon township miauta industrial bul waso u ktv inti hlimna hmun honna kal ngamia police station a police te chu october ni somni pakotlai dar nga vel khan pdf gorilla force tenan baya deputy police chief yazawen min atelin police pakwan thia
komendare ro miota damdo inan phur thu ria tani tual chung mi pakhatina soidan chuan PDF tenan ka vele police hau chun tal boina sakhop mai anu dewan ka blet ve chauti na soya chu KTV police intilim hau mai tu ta chu TGYR Youth Guerrilla Counter Revolution LPDF te Midnge People Defense Force MNPDF te Germany Guerrilla Force te Mansuetia Guerrilla Force tele Fire Dragon ZNZ Polten ni thu Zero Guerrilla Force Battalion Sarina ten thu chuan siamani Sagai region le Pagori jena firfiak sipai soman thi thu hilau ngai thalela Sagai region mungya khopui senhu zongveng butiza kong le parau kong kil ngam pele khuwa tanga marlam umia e konga duty firfiak sipai ta chu October ni somthum chundar khale mi som pakua khan PDF tang rol polten vompua bom pathuminan voma firfiak sipai paruk velan thi thu ria tani sipai thi taral thuam chu khom tuminan baina sa a mase sipai lamin an beile na sat ema wanga anlak thailo thu le he firfiak sipai baitu PDF tang rol pol te hi Myanmar Royal Dragon Army MRDA Battalion Ruk Division Khadna Black Force tele noi utesa Guerrilla Force tang rol ten ni thu MRDA ten thu chuan sia bani chutiang bokin Pagori Gen Paunte Township Lepin Khobula Operation nei firfiak sipai force somthum paruk te chu October ni somthum chundar som pani vel khan P District PDF Battalion sangthum zaruk le pani na Division Lina 10 len mai ni nan baya firfiak sipai pali item lawan thi thu Bagan Region PDF ten hena tanga sia tani Rakhine State ta ni ruk chungin Military Council sipai somni le palian thia ral thuaman khom nual October ni somni parukhan Rakhine State Yetet Township Chainkhali Khobula Darkar Chanve Velan Inkana a firfiak sipai mi pali thi in sipai pahnian hliama ral thuam then khatan khom October ni somni pasari chonhuda thum lem ni somli panga khan Buti Township Tawnya Khobula IB somni pani hnuaya LIB zani le pakua le zani le soma sipai tele Arakan Army te Darkar thum le chanve chungan in ka pa mu phak china Military Council lam sipai som pakhatan thia hliam som pangan om October ni somni pakua khan Chauto Township Yauta Khobula Military Council sipai tele Arakan Army AA te mini somni velan in ka pa Military Council lam mi panga thi in hliam anom le nual chonhudan ni le mini som khan Paredua Township miaiwa Khobula in ka ble in sipai pakhata thia pakhata hliam le October ni somthuma po Mangto Township marlama chonhudan hnia tanga darli thleng in ka ble in Military Council sipai pathum thi in hliam som velan oma anral thuam thanem takan khom sak thu AA ten thu chuan siamani firfiak sipai ten ral thuam lian tong pong ka wangin October tha chungin tual chung mi paruk thi in somni le pakhatin hliaman tur ti sia tani bok Thilin Township in kana Military Council lam Battalion Commander telin mi pangan thi Mogwai Region Thilin Township Chiakhe khuwa chenain so paruk haltu firfiak sipai force javel te chu November ni khatduk dar kwale mi somli khan pamin chunga PDF 10 mun thuma tanginan baya Lieutenant Colonel telin mi pangan thi ti sia tani firfiak sipai force pakwa te hi takhin zo kai ruai Yo Defense Force YDF Thilin tenan kana mi pali amunan thingala mi panga in hliaman tuar zinga hian Commander Potela Thilin khopuila man le ti sia tani YDF tenan soidan chuan chanchin kan hria zui danin adara kan ka fu Battalion Commander Lieutenant Colonel po thile ti kan sia an battalion chunga po intithiam lowinan in hauna sa Thilin khopui chunga silai tongpong ka in wi chau ho chun chena sakhom mai ti in a soi ani Salin Township Military Council check gate by ni in sipai pahnian thia Kambalua po sipai pathuman thi Mogwai Region Salin Township Salin le Kanpia inkara sipai check gate duty firfiak sipai tele police ta chu PDF 10 len mai ninan baya mi pahni thi in mi pakwa velin hliaman tur ti sia tani chu baina chu People Defense Army Western Region LDF te thil ti ania chu Military Council check gate chuan Zinvei wak mi puiten check uluk thin ba ka tong kammoi lo tak taka tong khumin poisan dil thina wanga len mai na bayan ni thu LDF 10 thu chuan siama chutiang bokin Sagani Gen Kambalu Township kaima tanga kalchuak firfiak sipai te operation po November ni khat jingkar khan len mai na bayan nia
chumi hnu chuan keima lutin keima khuwa tangan chhuale hnu bet pho dil bula len mai na bei non len nia mi pathum an thi tuna hian he firfiak sipai te hi lo phiu kong khuwa le zikana khola man kal le ti hria tani Mandalay sa venglal office bompuaka venglal midang an thi Mandalay khopui kong number zale somni pathumna thler somnga le pariat na venglal office October ni somthum pakhat somhalamdar somlem ni somli panga vel khan Mandalay UG Polin bom an bompuaka venglal talin mi pahnian thi thu hria tani Anonymous Force MDY Paul Roy tu pakhat chuan kong number somnga pakua le zale somni pathuma venglal office bomvom lu nia mi pasaril liama mi pahnian thi venglal chu adula thlera sipai ho pon ke a fu nual kan bomvom chuan sipai ho omna building po fu telani hei hi kaini pol chuan bu awmin ale sarkar ma salama kan suntak Anonymous Force MDY sipai sianlia teta na phubalak na ni tinan soi chu bom ti puak to pol chu Anonymous Force MDY le Mandalay Young Force Trust Keeping Force ten ni thu hria tani Mong Township sipai ten mai chapakhat pong sualin arang kachak ten laksak KNU Kotule area Ngiaule Pen district Mong Township takho puak khomi mai chapakhat chu firfiak sipai LIB zangale somkwa pakwa polin pong sualan tha zui thu hria tani tual chung mi pakhat chuan ni somni pani jing khan Mong Township tongto khuwa LIB zangale somkwa pakwa sipai ui chaw ho chu thloma aron lutin mai chapakhat chun pong suala an that ngal bok arang kachak thi le zungpun te baka poisa ten lak sak vek bok tina soi KNU Brigade Thum area Mong Township chung operation nei firfiak sipai ta chu October ni somni pani jingam khan aunlang sengkhuwa mi pui chen na in pani le fumun pakhat chu an hal cheveka chuti rualin mai chapakhat pon that tel bokani tua chu mi pakhatina soidan chuan khochunga tuma kan ngam to lo tuna mai chia po bu aron seng nalaman lo thata khochung mi ta chu ram hnoya kan birudeu vekani tina soi lal achil bin aung hlaya le anupui chu chu hlai ten saiwar no te mingan phuata firfiak lal achil min aung hlayan October ni somthum jingkar khan nepiro au para taini chunga sai no te minga pek thu military council ten an puanga chuda chuan lal achil min aung hlaya rualin anupui chu chu hlai po tel ti hria tani sai no te ming chu yatha nandaka tinan phua nepiro a sai pum nen khunga uluk takinan en kol ti hria tani he sai pui hian Argan State Tango Township khu Sarkat Forest sai omna zanan hla muna July ni somni pathum khan nawaneya anote chu warani wangin military council ten hau ngalin an la ngalani firfiak min aung hlaya pu tan suya po khan ahun lai khan saiwar chuak ti in saiwar pakwa lai chu rengun le nepiro a khungin alo chom to boka ani na taka chuan man lai kol hovin saiwar piang omani chuan chumi hun lai alal chuan lal thu thleng alu araya thunei na nei reng thin ti ngai dan an neya tun thlengin chu ngai dan chu sipai lal hovin an lakal pui zelani kheten media in November ni somthuma sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Sagai region Miao Township sipai pahnian thia Mandalay region Singkua sipai palian thi Mandalay region Ngiau Township Matayau police station baina police som pakhat thi in PDF mi pakhat thia Mandalay region Nganjun Township sipai pakwan thi Kachin State Mumau Township Longjia Buetlang in kana sipai somriat le pakhatan thia Sagai region Kambalua sipai somthum thi in PDF mi pathuman thi Kachin State Tandang Chi sipai pathuman thia Pago region Paunte sipai palian thi Sagai region Mongyo sipai parukan thia Sagai region Khin Ua PDF mi pali thi in Kachin State Michina lama po PDF mi pakhata thi Tanin Tai region Thuwele mia inkara sipai somhnian thi boka heti hian October ni somthuma sipai thiza le PDF thiza kheten median report ala khom danin military council sipai zale somsarian thia PDF lammi pakwan thi bokani kheten media in October ni somthum pakhata sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Mandalay region BG ta khuna sipai pahnian thia rengun le Mandalay inkar Melbourne zathum le somhnia sipai pahnian thi Sagai region Tazea sipai som pangan thia Sagai region Kalimio wa sipai pathuman thi Sagai region
มุงอยู่อาสิไปปทุมันทียาตันินไตรีเจนตันินไตตองสิปาสิไปปะขัดทีตินกเรนสเตตา PDF มีปะขัดทีบกาเฮติฮิยันออกตุบานิสมทุมาสิไปทิซาเล PDF ทิซาดแคเตนมีเดียนรีพอร์ตละคอมดานินมิลิเตอร์คาวน์ซิลสิไปสมนีเลปารุกันทียา PDF มีปะขัดทียานี่เฮตินมีเดียอินนิมินโนเวมบาร์นี่ขตาสิไปทิซาเล PDF ทิซาดรีพอร์ตละคอมดานินมกเวรีเจนทีลินตองสิปาสิไปปังอันทียามกเวรีเจนมีอันละมา PDF มีปังอันทีมันเดเลรีเจนมินเชียนาสิไปปะขัดทียารักอินสเตดเลปเลดบัวเวลาสิไปสมนีปเลียนทีสกายรีเจนสวยบัวสิไปสมปทุมันทียากเรนสเตดโกกระยา PDF มีปะขัดทีสกายรีเจนมุงอยู่อาสิไปปังอันทียาสกายรีเจนมินกินอาสิไปปังอันทีบกสกายรีเจนมินมีวาสิไปปัญญทียามกเวรีเจนสลีนาสิไปปัญญทีบกมันเลรีเจนมัตยาสิไปปะขัดทีบกาเฮติฮิยันนิมินโนเวมบาร์ดิขตาสิไปทิซาเล PDF ทิซาดแคเตนมีเดียนรีพอร์ตละคอมดานินมิลิเตอร์คาวน์ซิลสิไปสมงาเลปริยันทียา PDF ลัมมีปารุกันทีบกันีขัดที่ส่งข้าไว้น่าจันจินทาร์กันไงทักเทเลซูนี่